Siyabonga abathandekayo, siyamukelwa ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga umlimu osipha leli thuba ukuthi simuzwe ekhulumisana lathi ngayona le ekseni. Singakangeni elizwini lethu lanamhlanje ekseni, vumani sibe lethuba lomthandazo. Asicimeze nini lapho esikhona, sikhuleke nini. Nkulunkulu othandekayo, siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sivule ilizwi lakho. Cela umoya wakho ingcwele onguye walilobayo kasincedise ukulizwisisa dumo lobukhosi kuze ngakuwe. Nxa iphela yona le inkonzo sitsho ukuthi inkosi ikhulumile, sizakwenza njalo. Ungumthandazo wethu okukholwa kwelihle igama likaJesu siyakhuleka. Amen. Sithanda ukuthi sikhangele incwadi yabaseRoma ngu-8 ivesi ngelika 31. AbaseRoma ngu-8 ivesi ngelika 31 lithi lona iBhayibhili, pho-ke sizakuthini ngalezi zinto na? Uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Pho-ke sizakuthini ngalezi zinto na? Uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Obhala la mazwi ngumpostoli Paul ebhalela ibandla labaseRoma. Uthi yena umpostoli Paul ngemva kokukhuluma ngento eziningi usukela ku-chapter 1 uzofika ku-chapter 8, abesobuza umbuzo awuphendula futhi ngombuzo. Uthi yena, pho-ke sizakuthini ngalezi zinto na asekhulume ngazo? Uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Ivesi esiyibalayo ilezigaba ezintathu. Isigaba sokuqala sithi sona, uma uNkulunkulu elathi, ngubani ongamelana lathi na? Isigaba sesibili sithi sona, pho-ke sizakuthini ngalezi zinto na? Isigaba esizagcina ngaso isigaba esithi uNkulunkulu uhlezi elathi. Ungahamba uyebala kuTestament elidala uzathola uNkulunkulu ehlezi elabantu bakhe. Uzathola uNkulunkulu ehlezi engowabantu bakhe, okokuthi lo owayemele azolwisana labantu bakhe wayemele kuqala ehlule yena uNkulunkulu ukuze afinyelele abantu bakhe. uPaul abesebuya kuTestament elitsha ezokhuluma ele background yeTestament elidala ukuthi uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Ungahamba uyebala njalo kuTestament elidala uzathola amazwi afana lalawa athi wona, abanye bathemba inqola zomlilo, abanye bathemba amabhiza, kodwa thina sizakhumbula igama lenkosi uNkulunkulu wethu. KuTestament elidala abantu babekukholwa ukuthi thina nxa siloNkulunkulu akulampi engamelana lathi isinqobe. uPaul abesebuya kuTestament elitsha ngapha athi yena, pho-ke sizakuthini ngalezi zinto na? Uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Paul ubhala lokho eseke wakhuluma kabanzi ngoNkulunkulu Baba. Uthi yena, uma uNkulunkulu Baba engakithi, ngubani ongamelana lathi na? iBhayibhili licacile ukuthi konke sikubonayo kadalwa isandla sakhe, konke okubonwayo lokungabonwayo kwadalwa nguye. Ungubaba ophezu kwezinto zonke. Abese sithi yena uPaul, uma lo uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana lathi na? uPaul ungabala kuhle kuchapter 8 futhi khona phana ukhuluma ngomoya oyingcwele, ukuthi umoya oyingcwele usebenza njani. Abese sithi yena, uma uNkulunkulu umoya oyingcwele engakithi, ngubani ongamelana lathi na? Uma umoya ongcwele ephakathi kwezimpilo zethu, uma umoya ongcwele elathi, ngubani ongaba lesibindi sokumelana lathi na?
luthi lona iBhayibheli umoya lo oyingcwele nguye ongumsizi wenu lapho elizaphila khona. Umoya lo oyingcwele nguye ozahlala lani nxa uJesu esehambile. Paul abesezoletha umbuzo othi wona uma uNkulunkulu engakithi, uma umoya oyingcwele elathi ngubani ongamelana lathi na? Paul akhulume njalo ngoNkulunkulu indodana onguJesu Kristu athi yena uma uJesu elathi ngubani ongamelana lathi na? Ngamanye amazwi uPaul uthi yena uma indodana kaNkulunkulu yona eyanikela impilo yayo ngenxa yethu, uma ilathi ngubani ongamelana lathi na? Paul uletha umbuzo lapha ukuthi ngubani kungaba khona ongaba khona, kodwa umbuzo uthi wona ngubani yena lo ongamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi. Paul ofananayo ukhuluma kabanzi athi yena uma uNkulunkulu lo osenzela zonke lezi zinto elathi ngubani ongamelana lathi na? Mfisa ukuthi sithi siyaphetha sibe siphendule umbuzo othi wona ngubani ongamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi. Cela ukubeka kucace njalo namhlanje kuseni ukuthi bonke abakholwa kuJesu nxa beqala usuku lwabo kumele babekwazi ukuthi uNkulunkulu ulabo. Nxa uNkulunkulu elabo akakho ozamelana labo. Nxa uNkulunkulu elabo akukho okuzamelana labo. Nxa uNkulunkulu elabo akukho nto ezamelana labo abakaNkulunkulu uma uNkulunkulu elabo izikhathi zonke. Bese lithi lona iBhayibheli uPaul katsho ukuthi nxa uNkulunkulu engakithi akusela zinto ezizasikhathaza. Nxa uNkulunkulu engakithi akusela zinto ezizasihlupha, kodwa uthi yena ngubani lo olesibindi sokuma asinqobe nxa uNkulunkulu elathi. Nxa uNkulunkulu elathi azathi yena umpostoli uPauli sedlula abanqobi ngoKristu Jesu owasinqobelayo. Ngamanye amazwi kungafika lokho okuzomelana lathi, kodwa uma uNkulunkulu elathi akukho okuzasinqoba kumbe akukho okuzamelana lathi. Bese lithi lona iBhayibheli lokhu ukuthi nxa uNkulunkulu elathi akukho okuzamelana lathi akutsho ukuthi asiseyi kuhlangana lezinto ezizaba yi-opposition ezimpilweni zethu. Sonke siyakwazi ukuthi inkathazo, inhlupho, lokhu lalokhuyana kuyahlala kukhona, kodwa uPaul uthi yena akukho okulamandla okunqoba lo uNkulunkulu olaye, ngoba uNkulunkulu enguye olamandla wonke. Bese liqhubeka iBhayibheli lokhe lilombuzo othi wona ngubani ongamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi? Kungaba nguSathane yini? uSathane laye uyisidalwa sikaNkulunkulu. Paul uthi yena uma uNkulunkulu elathi akula Sathane ozamelana lathi. Nxa uNkulunkulu elathi akula demoni elizaba lamandla phezukwethu. Nxa uNkulunkulu elathi akulani ezaba lamandla phezukwethu, ngoba uNkulunkulu nguye ophezukonke. uPaul uthi yena yebo izihlobo zingamelana lawe, kodwa ngubani ongamelana lawe anqobe uma uNkulunkulu elawe? Paul uthi yena abantu ophila labo bangamelana lawe, kodwa ngubani ongamelana lawe anqobe uma uNkulunkulu elawe? Abangane bangamelana lawe, kodwa uthi yena ngubani ongama anqobe nxa uNkulunkulu engakithi? Abeseletha impendulo uPaul athi yena uma uNkulunkulu elathi akukho okuzamelana lathi, ngoba thina nxa engakithi sedlula abanqobi ngoKristu Jesu owasinqobelayo. Umbuzo ongaba khona ukuthi uNkulunkulu ungakuwe yini na, kumbe uNkulunkulu ungakimi yini na? Nxa umbuzo lo uphendulwa ngokuthi uNkulunkulu ulami, akukho okuzamelana lawe kukunqobe, ngoba iBhayibheli lithi lona yena lo uNkulunkulu
uNkulunkulu esikhuluma ngaye wanikela ngendodana yakhe ukuthi lo ozakholwa kuye anqobe ngitho lokufa. Okuhle kusiphendulela ukuthi ngitho lokufa ngokwakho akulamandla phezu kwabantwana bakaNkulunkulu uma uNkulunkulu engakithi. Umbuzo osala ulokhe ungaphendulekanga kahle yilowo othi wona uNkulunkulu ungowakho yini na? uNkulunkulu usempilweni yakho yini na? Abanengi bethu singaphendula sithi yebo usempilweni yami, kodwa ayisiyo indlela omele uphendule ngayo ukuthi uNkulunkulu usempilweni yami. Indlela ophila ngayo yiyo emele itsho ukuthi uNkulunkulu usempilweni yakho. Indlela omkhonza ngayo yiyo emele itsho ukuthi uNkulunkulu ungowakho. Indlela omhlonipha ngayo yiyo emele itsho ukuthi uNkulunkulu ungowakho kumbe kayisuye wakho. Lithi lona iBhayibheli, nxa uNkulunkulu engakithi akukho okuzamelana lathi. Umbuzo ukuthi uNkulunkulu ukhona yini empilweni yakho kumbe uNkulunkulu ukhona yini empilweni yami? Abanengi singakutsho ngomlomo kodwa izenzo zingavumi. Bese ngithanda ohlabela ingoma othi yena nxa silandela inkosi ngempela kuzakhanya endleleni zethu. Okuthi ukuthi nxa siqinisile thina ukuthi uNkulunkulu ungakithi kumele kukhanye ukuthi uNkulunkulu ungakithi ngendlela esihamba ngayo. Kumele kukhanye ukuthi uNkulunkulu ungakithi ngendlela esiphila ngayo. Kumele kukhanye ukuthi uNkulunkulu ungakithi ngendlela esithitha ngayo abanye abantu. Kumele kukhanye ukuthi uNkulunkulu ungakithi ngendlela esenza ngayo izinto. Ngicela ukukunika insilela ethi yona uNkulunkulu ungowakho. Umbuzo osalayo ukuthi wena ungokaNkulunkulu yini na? Ngoba umpostoli uPaul uthi yena uma uNkulunkulu engakithi akukho okuzamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi. iBhayibheli engilibalayo lithi lona uNkulunkulu lo esikhuluma ngaye uthi yena ulamacebo amahle ngezimpilo zethu. Uma engakithi akukho okuzamelana lathi ngoba izikhathi zonke uhlezi elamacebo amahle ngezimpilo zethu. Uhlezi esicabangela okuhle ngoba enguNkulunkulu ohlezi elathi. Ngicela ukubeka kucace njalo namhlanje kuseni ukuthi nxa uNkulunkulu engekho ngakuwe awulakho konke, kodwa nxa uNkulunkulu elawe ulakho konke. Without God, without all. With God, with everything. Nxa uNkulunkulu elawe ulakho konke okudingayo empilweni yakho. Ngicela ukuthi siphendule njalo umbuzo othi wona kuyini kanti esikutholayo uma uNkulunkulu engakithi? Kuyini esizakuthola nxa thina sihamba leqembu eliloNkulunkulu? Kuyini esizakuthola nxa uNkulunkulu engakithi? iBhayibheli likubeka kucace ukuthi uma uNkulunkulu engakithi sithola ukuphephela. Hambobala ukuthi Old Testament liza kutshela iBhayibheli lakho ukuthi igama lenkosi lingumbhothongo lamandla, abalungileyo bagijimela kilo bathole ukusinda. Ngamanye amazwi sithola ukusinda uma uNkulunkulu engakithi. Kuyini okunye sikutholayo uma uNkulunkulu engakithi? Sithola ukuthula okungatholakala emhlabeni. Lezi insuku siphile emhlabeni ogcwele izinhlupho, siphile emhlabeni ogcwele izinsizi, kodwa uma uNkulunkulu engakithi usipha ukuthula okungatholakali emhlabeni. Kuyini okunye sikutholayo uma uNkulunkulu engakithi? Sithola ithemba emhlabeni ongelathemba. Uma uNkulunkulu engakithi usipha ithemba nsuku zonke ukuthi loba kungaba nzima namhla, loba kungaba kubi namhla, loba kungaba le corona namhla, uma uNkulunkulu engakithi
ngubani ongamelana lathi na. Kusipha ithemba, kusipha amandla okuyaphila la kusasa. Impilo iyaphileka uma uNkulunkulu engakithi. Kuyinokunye njalo esikutholayo uma uNkulunkulu engakithi, sithola yena ozasilwela izimpi zethu. Emhlabeni lapha kulezimpi eziningi esizilwayo, kodwa uthi yena uPaul, uma uNkulunkulu engakithi, silaye ozahamba esilwela izimpi zethu. Azathi yena umpostoli uPaul, asilwi lenyama legazi, kodwa silwa lemimoya. Leyo mimoya siyayinqoba uma uNkulunkulu engakithi. Sithola yena ozasilwela zonke izimpi esingahlangana lazo. Kuyinokunye sikutholayo uma uNkulunkulu engakithi, sithola indawo yokuphephela ngezikhathi zeziphepho. Uma uNkulunkulu engakithi, ukhona yena ukuba yisiphephelo sethu. Ngize ngithande ohlabela ingoma othi yena asesabi lanxa sihanqwa zimpophoma, ngoba uyisiphephelo sethu impela. Lanxa sokuleziphepho, uma uNkulunkulu engakithi, akukho kungamelana lathi, ngoba sicatshile ngaphansi kwamaphiko akhe. Kuyinokunye sikutholayo uma uNkulunkulu engakithi, sithola yena ozasiphendulela imibuzo esingelampendulo layo. Emhlabeni lapha kulembuzo eminingi, each and every day kulembuzo umuntu amele ayiphendule ngezinto angazizwisisiyo. Uthi yena umpostoli uPaul, uma uNkulunkulu elathi, sithola yena ozasiphendulela imibuzo nsuku zonke ezimpilweni zethu. Kuyinokunye esikutholayo uma uNkulunkulu engakithi, usigqokisa ngokulunga kwakhe. Uma uNkulunkulu elathi, usigqokisa ngokulunga kwakhe. Nxa thina sesihamba, akuseyithi abaphilayo, kodwa kuba nguKristu ophila phakathi kwethu. Uma uNkulunkulu engakithi, nxa uNkulunkulu esesikhangela, akasaboni ububi bethu, kodwa ubona uKristu ngokulunga kwakhe, lokho asigqokise khona, bese siphila singabantu abalungisisiweyo uma uNkulunkulu engakithi. Kuyinokunye sikutholayo uma uNkulunkulu engakithi, sithola ukuphumula okutholakala ngakuye. Haleluya. Lithi lona iBhayibhili, nxa singakuye sithola ukuphumula. Yikho uJesu phela waze wathi, wozani kimi lina lonke elisindiweyo lelikhatheleyo, mina ngizakulipha ukuphumula. Nxa esipha ukuphumula, usipha nxa engakithi. Nxa engekho ngakithi, akula kuphumula esizakuthola. Kuyinokunye esikutholayo uma uNkulunkulu engakithi, siyakwazi ukuthi bangaze bathini ngathi, kodwa uma uNkulunkulu engakithi, akukho okuzamelana lathi, ngoba yena usipha konke okumangalisayo, ngoba yena usipha izinto ezinhle insuku zonke. Loba kufika okungaba kubi, kodwa uma elathi, unguye osithwalela konke lokhu. Azaphendula uPaul athi yena sedlula abanqobi ngoKristu Jesu owasinqobelayo. Ngilapha ukukunika isiqiniselo namhlanje ekuseni ukuthi lalela, awulasizatho sokwesaba uma uNkulunkulu engakuwe. Awulasizatho sokugive up empilweni uma uNkulunkulu engakuwe. Awulasizatho sokucabanga ukuthi hayi akusaphileki, sokungcono sokuyikufa. Nxa uNkulunkulu engakuwe, akulandlela ongagive up ngayo, ngoba uthi yena, mina ngiyimpendulo yakho konke khonokho ocabanga ukuthi kuyakukhathaza wena. Ngicela ukuthi lawa amazwi athi wona uNkulunkulu ulathi, uNkulunkulu ngakithi, awangene atshone asinke enhlizweni zethu insuku zonke, sibekwazi ukuthi uNkulunkulu ungakithi. Nxa uNkulunkulu engakithi, konke esikudingayo silakho, ngoba uNkulunkulu ungakithi. Omunye uzathi yena kathi uPaul ukuthatha ngaphi konke lokho akhuluma ngakho. Ngicela ukukunika izibonelo ezilutshwana eBhayibhelini, kuqalisela kuTestament elidala kusiya kuTestament elitsha. Abantu uNkulunkulu
uNkulunkulu ayelabo bathi ngitho sebehlangana lezinto ababecabanga ukuthi lezi ziyasehlula benelisa ukuma ngoba besazi ukuthi uNkulunkulu ungakibo. Hamba obala ngendoda eBhayibhelini ethiwa nguJosefa, lithi lona iBhayibheli konke kwakumelane laye kodwa uNkulunkulu wayengakuye. Ngalibala kuhle iBhayibheli lakho lizahlala likutshela ukuthi uNkulunkulu wayelo Josefa. uNkulunkulu wayelo Josefa lapha ehamba khona, uNkulunkulu wayelaye. Konke lokhu kwamenza waze wanqoba ekugcineni ngoba uNkulunkulu wayelaye. Paul abesebuza umbuzo ukuthi siza kuthini ngalezi zinto, siza kuthini ngezilingo, siza kuthini ngokuthengiswa ngabafowethu. Buza uJosefa uza kutshela ukuthi uma uNkulunkulu elathi akukho okuzamelana lathi. Gijima njalo uyebala ngabantwana bako-Israyeli ngesikhathi uFaro esenza intando yakhe phezukwabo. uFaro ecabanga ukuthi bangabakhe kodwa bona uNkulunkulu wayengakibo waze wabakhipha elizweni lobugqili. Lapha ukuthi namhlanje ekuseni loba ungabe usendaweni ocabanga ukuthi ngeyobugqili, izinto zinzima, uNkulunkulu uthi yena uma engakuwe uzayiletha impendulo ngelinye ilanga. Ngemva kweminyaka efika 430 uNkulunkulu wamkhipha uIsrayeli ngoba uIsrayeli uNkulunkulu wayengakuye. Hamba obala njalo ngabantwana bako-Israyeli ngesikhathi sebeswela amanzi enkangala ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengakibo waba ngamanzi abo, bathola amanzi okunatha. Bathi sebefika elwandle olubomvu, sokulolwandle olubomvu phambi kwabo, emuva kulempi kaFaro, uNkulunkulu ngenxa yokuthi wayengakibo wabachaphisa ulwandle olubomvu. Uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Uma uNkulunkulu engakithi loba indlela isikhanye ngana isakhanyi uyayivula indlela olwandle. Uma uNkulunkulu engakithi, gijima njalo uyebuza umama nxa bekhona omama abalaleleyo. Hamba ubuza umama othiwa nguHana ngesikhathi uPhenina ekhuluma konke ayekufisa empilweni yakhe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengakuye, ngelinye ilanga wamphendulela umthandazo wakhe. Uma uNkulunkulu engakithi nguye futhi osiphendulela imithandazo yethu. Uma kuphela engakithi, uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Lo mbuzo ulokhe ukhona la namhla ukuthi ngubani ongamelana lathi na? Hamba ubuza njalo uJobe uthi yena abangani bakhe ngitsho lo nkosikazi wakhe bemalene laye, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengakuye, uNkulunkulu wamelana laye, wama laye. uJobe waze wafika esigabeni sokuthi athi yena ngoba ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Limbuza lina ngezinto engingelampendulo lazo, kodwa lokhu ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ungakimi, ukuthi uNkulunkulu ungasohlangothini lwami. Kuyini esizakwesaba uma uNkulunkulu engakithi? Hamba ubuza uDavida ngelinye ilanga, uthi yena ehlangana legiant elingugoliyathi, uthi yena wena uza kimi ngenkemba kanye lomkhonto, kodwa mina ngiza kuwe ngegama lenkosi uNkulunkulu wako-Israyeli. Wayekwazi uDavida ukuthi akula giant ezamelana laye uma uNkulunkulu engakuye. Uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Hamba ubuza lo Jesu ngokwakhe ngesikhathi ephila lapha emhlabeni wayekwazi ukuthi uBaba ukuye, uBaba ulaye, uBaba uhamba laye. Yikho waze waya esiphambanweni siyafela thina ukuthi thina sithole impilo engcono. Uthi yena lalapho uSathane ecabanga ukuthi seqede ngaye esethuneni wavuka ngoba uNkulunkulu wayengakuye. Nxa uNkulunkulu elathi ngubani ongamelana lathi na? Lo mbuzo namhla ulokhe ukhona, ngubani? Siyamdinga ngoba sesikubeke kwacaca ukuthi angeke kube nguSathane, sesikubeke kwacaca ukuthi angeke kube ngumuntu wenyama,
sesikubeke kwacaca ukuthi angeke futhi kube izinto ezilapha emhlabeni ngoba uma uNkulunkulu elathi akukho okuzamelana lathi. Kambe obuza uPeter ku-Acts chapter 12 ngale lithi lona iBhayibheli wabothwa la uPeter ebotshelwa ukuthi uNkulunkulu ungakuye wahanjiswa entolongweni, efika khona ngale entolongweni elamasotsha angu-16 aye around him ebotshiwe enjalo. Lithi lona iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingilosi yakhe yayamkhipha entolongweni ngoba uNkulunkulu wayekhona empilweni kaPeter. Ngubani ongamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi? uSathana ngaze azame ngandlela bani uma uNkulunkulu engakithi akukho ozamelana lathi na. iBhayibheli lilezibonelo eziningi zokuthi hayi asilasizathu sokwesaba uma uNkulunkulu engakithi. Ungalibala kuhle vele lilibhuku elikutshela ukuthi nxa uNkulunkulu elawe akukho okuzamelana lawe, kube lamandla empilweni yakho. Uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Azethi yena obhala kumaHubo 121:1 and 2, ngizaphakamisa amehlo ami ngikhangele ezintabeni lovela ngaphi usizo lwami. Aziphendula athi yena usizo lwami lovela enkosini eyadala izulu lomhlaba. Nxa inkosi uNkulunkulu ingakithi siyazi ukuthi silalo usizo ngoba uhlezi eseduze lathi. Lithi lona iBhayibheli nxa uNkulunkulu elathi ngubani ongamelana lathi na? Ungubani lo ongamelana lathi na? Ngoba lithi lona iBhayibheli engilibalayo ungumngane ohlala eseduze okudlula ngitsho umfowenu. He is a friend who sticks closer than a brother. Kungaba yikugula yini, Paul uthi yena hayi akuyikumelana lathi. Kungaba yikufa yini, kungaba yikufelwa, Paul uthi yena akuyikumelana lathi. Kungaba yikuswela umsebenzi yini, uthi yena akuyikumelana lathi. Uthi yena kungaba yikuswela imali yini, ayisikho kungamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi. Uma uNkulunkulu elathi usipha amandla nsuku zonke, usipha amandla okuhamba, usipha amandla okuqhubeka sisithi ngiyaphambili ngesibindi. Nxa uKristu eseduze lami angikuma, ngizaqhubeka ngisiya phambili. Ngicela ukubeka kucace njalo ukuthi ohlabela ingoma omunye uthi yena uma uNkulunkulu elathi yena onguyoyelusa indlela zethu aze aziqondise. Uma elathi uzahamba lathi. Ngicela ukukunika isiqiniselo sokuthi loba kule corona kunje, loba kulama lockdown kunje, abanengi sesilahlekelwe imisebenzi, impilo ibanzima. Uthi yena uPaul uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Nxa ugula mhlawumbe ngoba ukuthi uNkulunkulu abe ngakuwe akuthi ukuthi awuseyikugula, kodwa iBhayibheli engilibalayo lithi lena yena unguye umelaphi wabo bonke. Uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? Sengitsho lesono ngokwaso asilamandla phezukwethu uma thina sikuNkulunkulu, ngoba iBhayibheli lithi lona lo uJesu esikhuluma ngaye weza ukuzosusa isono sezwe. Uma uNkulunkulu engakithi akulanto ezamelana lathi isinqobe nxa uNkulunkulu elathi. uPaul abesephetha amazwi akhe ngamazwi athi wona sedlula abanqobi ngoKristu Jesu owasinqobelayo. Nxa abanqobi bekhona emhlabeni uthi yena thina sibuya kuqala kulabanqobi ngoKristu Jesu owasinqobelayo. Esikufundiswa ile ivesi esiyifunda namhla yikuthi yebo konke kungamelana lami kumbe konke kungamelana lawe, kodwa kulamandla uma uNkulunkulu engakuwe. Uma uNkulunkulu engakithi akukho okuzamelana lathi. Azathi yena uPaul khona phana kungaba kuyini ongakhuluma ngakho empilweni le esiyiphilayo kathesi, in the present or in the future,
akukho okuzamelana lathi kumbe akukho okuzasehlukanisa lothando lukaJehova uma uNkulunkulu engakithi akukho okuzamelana lawe. Ngicela ukukunika insilela ethi yona uNkulunkulu ungowakho. Umbuzo uthi wona wena uNkulunkulu ungowakhe yini na? uNkulunkulu ungakithi ngoba uzile vele yena kuqala lapha emhlabeni ngesiqu sikaJesu. Umbuzo usuyikuthi wena ungowakhe yini na uNkulunkulu? Nxa ungowakhe uNkulunkulu ukuthembisa ngitho lempilo engapheliyo labo abakuNkulunkulu kumbe labo abaloNkulunkulu ezimpilweni zabo, uNkulunkulu ulendlela yokuzigcinela bona. Uma uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi na? uPaul wabuza lo umbuzo kumaKristu aseRoma ukuthi ngubani ongamelana lathi uma uNkulunkulu engakithi. Ngiyabuza lami namhla ekuseni ukuthi ngubani ongamelana lami uma uNkulunkulu engakimi. Kukholwe ngokwakho kuyaphila kuqinisekile ngoba uqinisile njalo uthembekile othembisileyo. uNkulunkulu asibusise.